aldaw kiniayo amin. Daytoy manan ni Antiyo nga rod niya. Mayatsa. Katang aldaw espesyal. Ilipistika nga rod. Teacher's Day, World Teacher's Day, tatangaal daw niya. Iso nga, tayo nga video, short lang, kablaawa lang amin nga teachers, iti intiro nga lubong. Siyempre, nangnangro na dita Pilipinas. Filipino teachers, the best, dagita nga teachers. Iso nga nalalaing ti Pilipinos nga makipagsabayan, kan lagpasan da pa'y ti sabali nga lahi. Gapo dagito teachers, tayo dita nga nalalaing dita Pilipinas. Siyempre, lalo iti Ilocano nga teachers nga handa maidulin. Nga adda iti bugoong, iti darada niya. Kumusta kayo nga ron amin nga mamaestro kan mamaestra niya? Kumusta? Sapil ako dayto nga aldaw, tribute daytoy para kinya iso nga nag-message akin niya yo ta unay ti ragsak ko niya in behalf of all Ilocano people nagadumang F day jaya. In behalf of all of us, we just want to thank you for everything that we have learned, and we're still learning, you know. Learning is forever. We can't stop learning, but we started learning from you. Of course, first at home with our parents, in our families. Pero amin talaga start iti school. Ado ti masursuro iti school. Iso nga agyaman unay na Antiyo. Kan si kami amin nga agyaman kami kinyayo. You are all the best in your profession. Amuak narigat iti teachers. Hanga teacher na Antiyo. Ngam amok tirigat yung oray bakasyon. Ado itirigrigat nga trabawin nyo paperworks. Ado dagita amok dagita mat niya. Iso nga sapil ako enjoy yun, ma-enjoy yun dahito nga daw. Kasi inyo ba enjoy yun? Inya ba tikwa? Di lang nga rod, sapil ako ma'am, naparagsa kayo dahito yung basit nga pakundaway, kinyayo amin nga. Nga nasasaot nga mamaestro kan mamaestra. Siyempre adumat gaminti, hanga nasasaot nga, kablaawan tayo latan ay isudan. Nga. Kablaawak amin, ore agita terror nga teachers, ore agita turturog nga teachers, agiti nalaing aglako. Tila makan dita eskwelahan kan nalaing agpa-assignment o kablaawan tayo lahat taidan nalaing agpa-project ore amin nga naimot nga agitad iti grades sige kablaawan tayo lahat taidan ta teachers day nga rod diba agiti nalaing nga malate nga teachers sige latan dagiti naangon nga teachers sige aduwan ngam adu tinababanglo mga teachers talaga nga dagita teachers gamin kat kwa customer ti Avon kan Natasha nya do pabanglo da amom laktan nga Avon ajay pabanglodan takwa syempre da nga rod sweldo da nga binulan ore agiti teachers nga chismosa sige kablaawan tayo latan chismosa gamin imbis nga ag-lecture da, alabiyag mo nga estudyante iti damaganda. Pero nga, dati kasta nga ti teachers niya, yung maidulin, o si kayo, diba? Imbis nga discussion iti mangyari, ag-iadalan yung ikat. Damaganda no sino boyfriend mo, sino ti girlfriend mo, kas jay mo ti damag, da chismosa. Siyempre nga maiwasan dahi tata, alangan nga boring nga rod iti discussions niya. Kakablaawan tayo lahat tadagita, ta teachers tayo niya. Uri lagi ti teachers nga nalayang agpadonasyon. Siyempre nga may lalo no ni tata dandanin mo na ni ti Christmas. Agpa Christmas party da diba? Regalo am isoda. No kasali da iti Christmas. No binunot. Adi exchange gift. Madik amo no kinyayo da iti kasti yang siyak idi kami. No kasali ti teachers mo ti binunot. Apay kasjay si kaming estudyante. Kasta lang 50 below, 50 pesos below, and below, diba? No teachers mo 100 and above, alapi kasi dyan niya. Unfair. Siyempre, mabaing ka mga rod nga mangitad mo, titi coffee mate mo, titi teachers mo, alangan mo niya. Yung unfair lang, dapat kasi dyan. Dapat fair niya. Ngam siyempre, kablaawan tayo lata. Or agiti teachers nga no, adi nga no malpasan iti school year, agpadunay da iti electric pan,
bago mangrugit ti school year ket barbaro di electric pan mi ala tapos lumalpasan iti school year agpadunit man ti electric pan papapanan lang dagiti daan ng electric pan one time nagpasyar kami di teacher ayon ti teacher isu malagay nga hanakay nagpasyar kami di balayda gamin my god nakakinsimot ten nga kwan kinsi nga electric pan di teacher min niya iyo awid na magaya apay ano ko na dagiti electric pan dito sir ko nami idi ngay ket papatarimaan na kano. Ala, apayangay, kas chay ko namin, kamabalim mo. Nagpintas biyag da gamin, kas laer ko nan di kalamag ti balay da tanaga do electric pang da. Kat kababaan, kablawan tayo lata dagita nga mamaestro kan mamaestra tayo niya. Ta teachers day nga rod tata niya. Kan ado mo, tinalalaing nga mamaestro kan mamaestra tayo. Dahil nga rod, lalo no ko gaya malagip ko no danda ni graduationan kat panangitad ti kwan, ti award, kas chay, kat naay na. No sino ti papansin, no sino dagijay pabibo nga kakaskilaan mo isuma lang ti mapansin da ajiriga mo idi nga mangrugis eskwela nga na malpas diba iso nga no dadduman niya no damdamot eskwela di nga kayo pa nga pabibo no dandani malpasan ti eskwela ije kag pabibo tumpak adda ti award judita kasta kami dagiti mamaestro handa ngamin nga nga daddu mga ka ti pilpilyan da nga ka dagiti lang nga pabibo no malmalpasan kaado mga ti kasta kakaskwelaan kat kakablawan tayo latta dagiti unfair nga teachers niya. Pepeso gamin dayta adot experience ko nga adi nga unfair inequality talaga tis gamin si kami di marigrigat kami mo di ba tapos numaudi ka agbayad nurugit eskwela dagiti adok agiti mayaman nga nakabayad ti ko nagpipintas libro da barbaro si kami di nga pugrot nagagalas ti libro mi mapirpirsay kas diyan because dapat equality niya adi nga hanga amin nagidya dalang kwarta na ko napipintas ti libro da madik amuman kano kasta ko mamateng nga ado ti daan nga libron pasok katanda ko maggobyerno dayta sikap dagiti man nga maggobyerno panunot ko man nga naagong tatati gobyerno ta ay masakit ti rusok no kasta agrigla ak tayo mga rod government school ko na dang kaslaham mga government talaga do mga babayadan di ba mauma man kan sa bagay doray agi di nga government school unfair agi ta private school grabe da mo nagpabayad niya kwarta ang dala inya ko matad adalan da di private school nga nakangingi nga bayadan nga hami nga adalan nita public school hoy totoo sa nalalaing tayo pa nga public students niya kaysa dagitan niya gamin mariyok dati rugit tayo na kwa tayo ti rugitan kan agita kompetisyon nalalaing tayo ti kakasta isong managbabain agito'y agito'y private agito'y social lang social da sa bagay doray public school ado mati pa social kan agijay ngay kwa gayam agijay eskwela antisimbaan Catholic school ti tawag ba dayta ati personal ko lang dayto niya awang mati kwa agtaktaka lang ape gijay eskwelante church Catholic schools ape nagni nadamot no daduma niya kan di ba ko day ti simbaan gamin syempre damag ko lang apay no makakita da ada ti ubbing di ta kalsada nga hangagis eskwela apay ngeta kailangan da ngay nga ay kaya da ngay nga makakita ti ubbing nga kasta apay ngeta nga libre iti Catholic school kat ni kumbaga, I mean, diba, ni Apo Diyos day api kaya na ni Apo nga kwa, kan agi suro-suro da iti ko ti sao ti Apo Diyos, tapos, kaya da nga makakita nga iti ubing di takalsada nga nga agis eskwel, api nga nga libre, adi tiyan ko lang nga ma-imagine nga, ibagada ti humilya iti simbaan, nga tulungan tayo iti ubing, tulungan tayo iti marigrigat, iso nga diba, adi nga agkakwa tayo nga ag-offering tayo iti kwarta, kasi dahil nga, apay kas jay kailangan nga agbayad lalo kung madagi nga rod awang kwarta nga ubing agpalpalimos dita ka ruwar ti simbaan kuma ado ta nga eskwela di ba ta kwarta nga rod ti problema da apay ta nga libre kinyada madik am no apay ti ko kuma dapat no eskwela ti simbaan di ba libre ta agi nga rod para kuma dagi nga ubing nga ulila nga musmos nga ang kwarta nga pag-eskwela da dagi kuma ti agis eskwela madimo no private mo nangina mo ti tuition kas jay ba ayan ko nga ammo no apay ngam kun nga rod it's my only personal opinion niya adakin niya ayon no mamati kayo kinya kano adamat ti opinion tayo kinya ayo adamat opinion nyo adamat opinion ko kas jay kasi lang ba ngam daytoy nga aldaw ti
Teacher's Day nga ron. So nga dapat naragsak tayo lang tatta. Nagsublima na ti energy na antiyon niya. O dahil dyan nga ron, pakablao ko ti amin nga teachers iti lubong. Lalo ti Filipino teachers. Hooray, hooray! Kan amin nga, siyempre Ilocano nga teachers ko na manan niya. Thank you so much kinyayo amin nga teachers, me. And we love you all. Sige nga,